Ćao svima ljudi, u ovom videu ću vam pokazati kako da se verifikujete na sajtu Galaxy Media. Da biste podizali novac preko tog sajta potrebno je da budete star 2, a da biste besplatno postali star 2 morate da se verifikujete. Pa ću vam ja sada u nastavku objasniti šta je potrebno sve da biste se verifikovali. Dakle, prva stvar koja vam je potrebna jeste da ste punoletno lice i da imate validnu ličnu kartu. Potrebno je da napišete rezime ili ti rezime i potrebno je da sakupite 30 ljudi u vašem timu. Pa ću vam ja sada pokazati, mislim da je jasno šta znači da treba da budete punoletni i da imate važeću ličnu kartu, pa ću vam ja sada objasniti šta je rezime i kako se to piše. I objasnit ću vam šta to znači 30 ljudi u timu. Znači ne morate da imate direktnih 30 ljudi koje ste vi doveli, nego 30 ljudi u timu. Pa hajde da vam pokažem. Dakle, kada idete na vaš tim, ovdje imate level 1, level 2, level 3. Ovo su vaši direktni referali, ovo su vaši indirektni referali, odnosno referali vaših direktnih. I level 3 su referali vaših indirektnih, odnosno onih koji su level 2. Evo ovako, pošto sam vidio da dosta ljudi u grupi ne razume šta znači u timu da imate 30 ljudi, ja sam ovdje napravio jednu prezentaciju, pa ću vam sada pokazati šta znači u timu da imate 30 ljudi. Dakle, recimo da ste ovo vi. Vi ste recimo učlanili nekog Marka, Đoleta, nekog Petra i neku Jelenu. Oni su vama direktni referali i oni su vama level 1. E sad recimo da je taj Marko doveo još 3 ljudi i da je ta Jelena dovela još 4 ljudi. Ne znam šta mi je sa glasom. Ovi ljudi koji, znači direktni referali kada dovedu druge ljude, oni su vama indirektni referali i oni su vama level 2. E sada, recimo da je ovaj ovdje doveo još 3 člana, pa je ovaj ovdje doveo još 2 člana, pa je ovaj ovdje doveo još 1 člana, pa je ovaj ovdje doveo još 2 člana. Dakle, ti indirektni referali koji su vama level 2 su doveli nove članove i ti novi članovi su vama level 3. E sad, ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ljudi. Znači, tih 19 ljudi je vaš tim. Znači, i level 1, i level 2, i level 3 je vaš tim. Dakle, vama treba 30 ljudi u tom timu da biste mogli da se verifikujete. Znači, nije vam potrebno da imate 30 ljudi samo direktni koje ste vi doveli. Možete, poželjno je, što da ne. Ali, znači, ne morate samo vi da imate, znači, tih 30 ljudi u level 1, nego se računaju i level 1, i level 2, i level 3, znači, ukupno koliko imate ljudi u timu. Mislim da je ovo jasno. Hajde sad da vam pokažem šta je potrebno da biste sastavili taj rezime. Znači, u rezimeu treba da piše bukvalno ovako, ovim redosledom. Da vam piše vaše ime i prezime, datum rođenja, gde ste rođeni. Evo, ako ovo material status vam je zapravo materijalno stanje, treba da napišete samo u fazonu da li ste zaposleni ili ne. Ja sam se bio tu zeznuo pa sam napisao bračno stanje umjesto materijalno. Iz kog ste grada, vaš email, ovo academic training, tu možete recimo da stavite šta ste završili. Naprimjer, koju školu ste završili, da li je tipa osnovna, srednja, da li je fakultet, ne mora da pišete koji fakultet, ne morate da pišete koja je, naprimjer, srednja škola, dovoljno je samo da napišete, naprimjer, srednja škola. Naravno, sve popunjavate na engleskom. Language skill, tu treba samo da stavite, dakle, koje jezike govorite, da li je to srpski, da li je to hrvatski, da li je to engleski. Work experience, znači treba da napišete neko radno iskustvo, nešto ukratko, ako niste imali radnog iskustva, prosto stavite da niste imali radnog iskustva i to je to. Administrative experience je zapravo, da kažem, iskustvo
u radu u sličnim ovakvim poslovima kao što je Galaxy Media. Tako da ako ste imali neko takvo iskustvo, vi napišite, ako niste, nemojte. Tako da to je u suštini to. To je rezime. Sada, znači da rezimiramo. Šta je potrebno sve da pošaljete? Dakle, potrebno je da pošaljete ličnu kartu, prednju stranu lične karte, da samo ličnu kartu slikate i to samo prednju stranu, znači nemojte slikati zadnju stranu. Druga stvar je da pošaljete rezime, to je upravo ono što sam vam malo pre pokazao, i treba da pošaljete fotografiju na kojoj vi držite ličnu kartu, znači prednja strana da se vidi lične karte, pored svoje face, i u drugoj ruci da držite papir na kome ste napisali vaše korisničko ime sa ovog sajta. Dakle, bukvalno to treba da izgleda kao ova slika. Znači, ovo je primer te slike, vidite, on drži ovde njegovo korisničko ime i ličnu kartu i vidi mu se faca. Znači, to je ono što treba da slikate, tako da se slikate i to isto da pošaljete. I to je u suštini to. Znači, treba da imate i tim od 30 ljudi. To sam vam pokazao, znači, šta je tim od 30 ljudi i to je to. To sve treba da pošaljete ovom ovde menadžeru, znači njemu da se javite i da mu pošaljete te podatke. Znači, ali to radite tek kada ispunite, znači, te uslove za verifikaciju. Dakle, kada sakupite tih 30 ljudi i kada spremite ovu dokumentaciju. Nakon toga on će vas verifikovati i automatski ćete dobiti taj status Star 2 i moći ćete da podižete novac sa ovog sajta. Naravno, i pre nego što kontaktirate asistenta, slobodno možete prvo da se javite svom lideru, odnosno onome ko vas je učlanio na sajt. Možete da mu se javite i da mu kažete sakupio sam 30 članova, ispunjavam uslove za verifikaciju, pa on će da vam prosledi dalje kontakt ovog asistenta koji će vas verifikovati. Sad, kako da zadržite taj status Star 2? Da biste zadržali status Star 2, pošto će neko vreme biti Star 2, da biste ostali zauvek Star 2, morate da imate bar nekog u timu koji će isto tako da postane Star 2. Tako da je poenta da se, nakon što vi postanete Star 2, fokusirate na vaš tim i pomognete njima da budu Star 2. Znači, poenta je da neko od vaših direktnih referala, znači oni koji su vam level 1, da postanu Star 2 kako biste vi isto zadržali taj status. U slučaju da se dogodi da padnete sa Star 2 na Star 1, to se lično meni dogodilo i ne brinite, nije ništa strašno jer možete ponovo da postanete Star 2. Znači, potrebno je samo da imate nekog u timu, znači onog trenutka kada neko u vašem timu postane Star 2 od direktnih referala, znači level 1, vi onda možete opet da pošaljete zahtev da vam vrate Star 2 i kada vam vrate Star 2 vi i dalje možete da podižete novac. Isto jako je bitno da znate da u slučaju ako se desi da padnete na Star 1 da ne očajavate i da nastavite da radite zadatke, jer onog trenutka kad ponovo se vratite u Star 2 vi možete da podignete i taj novac koji ste zaradili kao Star 1 i posle naravno i kao Star 2. Tako da to je to u suštini. Takođe vaši referali moraju da budu aktivni da bi isto održavali taj status i to je u suštini to. Ako imate nekih dodatnih pitanja, pišite mi dole u komentarima. Do sledećeg videa, srdačan pozdrav!